Manipur Information Commission Sinduna Right to Information Week Celebration English Angani Kungamari Ngasidagi Hogdokre Hogdokpagi Thauram Adu Directorate of Information and Public Relation gi Auditorium Hall da Pangtoki Thauram Adugi Atoiba Mitungland Oikiba Manipur State Pollution Control Board ki Chairperson Dr. Usam Deve Nahai Right to Information RTI na Democracy bu hena masak fazahali Masibu kanglon chumna sizinaduna chawkat thaurangi lamda hena kumang chawsinana bahotnasi adubu laman khumnabagidamag RTI sizinabagi wakalon thadokpiyu kanglon chumna sizinadabana aikoigi chawkat thaurang sing thindahangani hainasu Usam Devena Fongdoki Tauramapu oikiba Manipur Information Commission State Information Commissioner Koizam Radhe Shyamga Paumi Singha akanana unabada mahakna hai Afaba lengak sason lehananabagi wakalonda RTI gi sizinabagi kanaba masibu miyamda khanganba amadi public authority singsu RTI ga mari lenana paikhat payaba thabak thoram sing ningtina khanganaba thoram asi pangtokpani haiki RTI week celebration asiga mari lenana workshop amasu pangtoki maduda RTI gi tongan ba section singi matang online RTI portal yauna Supreme Court na pikiba judgment singda yumfam oiba wafam sing pukhatuna Kanaki. Government department yang singsilah, apa yang luar pada luar biasa nanti, luar tapi kita kesukaran lesai. Atau mana luar nak boleh betul dah. Hati dia sekarang kita apa yang pakun kita pakun, dia sekarang kita pakun, koi piu betul. Apa yang piu kan betul. Tu macam koi orang yang tu yang koi sakit koi piu, dan koi hal program kita suruh kami konsep tu bisa bahagi ini. Kalau masih tu terlalu kita tak apa yang section kita kali, kalau kita sakit isu baru action baru berkata diagi atau mungkin apa bagi demokrasi diagi mungkin apa atau ubah bagi alam kita tersalah jadi jadi tahu ubah kita boleh salah ubah kita masih bisa apa yang apa lain lagi itu kita boleh kita asal kita nomi kita beri RTIC popularize tawa citizen singda masigi krosi hena khanganba loinana koi public authority singsu magi capacity building hype tare masi effectively implement tawnuba adugi wakhallo da tawken honi not only praja khangan banu na akoi gi public authority ki side ki su masi tawwi aba tawu singse effectively smoothly tawwi anawani india si democracy sapleba ni democracy ai basi magi can strengthen to we have the citizen se koi citizen resi inform when batavani ado RTI ek na koi na thammiba pandam di accountability amadi transparency lehenba loina na corruption se contain to ba government se hena responsible ohenba loina na government ki instrumentality sing se public ta hena responsible and responsive ohenba gi wakhaloni